U ovom klipu probat ću napraviti rikotu od one vodice iz mozzarele koju svi prospete u lavabo. Čisto jer te zaleđene vode imamo zamrzivaču veličine onog ledenog brijega što je Titanic jebu. A često je bar ovdje kod mene ne možeš naći u prodavnicama da si Tito. Uglavnom cilj je ovu vodu zagrijat skoro da prokuha. Umiješate soj, limunov sok ili sirće ili ti ocat koji su moji drugovi jednom kupili u Dalmaciji misleći da je to vino koje se zove ocat. Odete pola sata svojim poslom, to procijedite kroz zavoj za rane koji kupite u apoteci jer ćeš prije naći rikotu s medom u prodavnici nego tkanu za sir. I eto, bravo Neno, dobio si 150 grama sira koji je odvrat. Neću više držati ledene brijegove u zamrzivaču, ali sam bar ispo reciklaž majster. Sad hajmo napraviti pravu rikotu. Isti sistem, samo koristite mlijeko i vrhnje. Ali sad Neno ima profesionalnu cjediljku i sad se Neno s cjediljkom smije u facu onom Neni sa zavojem. Bravo Neno. Gdje je zavoj? Odsijete do željene teksture i ovo nije neki sir da padneš na guzicu. Neutralan je, koristi se kao baza za druga jela, ali je svakako bolji nego onaj mladi i odvratni što bodybuilderi jedu. Sad ga možete redati u čašice s gazom za onaj rikota dezen, a od ove preostale sirutke možete napraviti hljeb ili u prosut. Jer kao ni svaka druga sirutka ne sadrži serotonin i nije nikakav lijek za mamurluk, tako da je džaba pijet. Neponosno iskusan čovjek vam to kaže. I ja uglavnom rikotu jedem sa palačinkama, šunkom, malo maslovog ulja i obzirom da se to jede za doručak, šalusom kafe.